is Mamangido. Log 2, 3, 4, 6 na chocolate tawgido. Log 2, 3, 4, 6 answer do 3.3703 na kayong tawagin ko. Kasi high log sa table yaw the video hot here. Yang si ko. Without table. Yeah, bra. Table yaw the video log si kamay hot in yang si ko. Table yaw the video ay hot sa log ya 2, 3, 4, 6. Kaya ko, sige value siya. Aham the wrong thing masam tang log. Ay 2, 3, 4, 6 ki log ki table yaw the video hot ki hard my value khang the biya roi. Badu ay 23 ki log 2346 value de sim pu de. Pudavnina rounding log ai na chimha pusi kya book chimha pui log 2 log 1 dagi log 10 log ki value chimha pui natra adri 1 dagi 10 ki value si manung da leba value ma si che onfo han chi kamaina ai si je 2.346e 2.346e gi ha gadi ai na taw se haiba masing ji da 1000 ne divide tawni ko si masing ji da 1000 ne divide taw gi ha gadi sida kai la kani 10 to the power 3. Kaya daw bagi si makha sa 10 to the power 3 hapa kanda 2.346 o given na tro. Mani ko si masingi sida onthoi ni ko point sida hape masing kya single go 1 2 3 have the I am dividing this number with 1000 ni ko. Adagi 10 to the power 3 have the 1000 am hape kai gi point cancel sa piya na ba hai tare ko. Aduna si gi value se si gi log se. Hoji ya one si 6 approximation lore 5 olan 5 se lore 4 olan 4 di approximation long matam da log 2 dum ta gani ko 3 ta ru ga you know 5 tigi e lagadi have the approximate long matam da machine do 5 tigi e lagadi khoi ama hapchali haidane adu 5 yok jagadi hap to shu yai ko adun high ba machine je kai high low ne na si se log 2 high ga low ni si se log 10 to 3 high 2 e mo to hoji si machine je chang on to khre si machine si high the si answer se si se ta ba di ing se ko hoi exactly ta da su approximately ta agadi yaduni ko answer je aduna si je kamai tawni log a into b kai ga manane log a plus log b tabro log 2 ki value di kai ga mane 0.3010 log a to power n na to sidi plus kya ga manani 3 log 10 sidi kai ga manani 0.3010 le ya ko plus 3 log 10 di 3 into 1 ni kai log 10 value 1 natro mani last ka tawni ani se plus bu tomo tamda 3.3010 2 sigi value siga ai mota 3.3 sila 3.3 hoi maning ge machine ji udi mana be ya ko aduna approximately manai na endi logi ko to smart tawduna any log ki value set table yawduna hoti ai by taking approximation. Yeah, bra. High value se adum subnu suta gani. Yeah, ko. Adu di sigi mathangda am tang yengbiyuu ko sida. Sigi mathangda log se ka doge hamatam da 10 to the power se yaw ga isi di hot tre ko. Adu bu 10 to the power se minus kum yaw sala ga di kamai hot ki dum yeng chip ko. Hajige na high give do 10 to the power minus yaw log am tang yeng chip. Log 6948 into 10 to the power minus 70 what's table yaw the bidni ko hotai se ya bra adu table yaw the bidni khoma tang sa du approximation do log si ko si kamai no ni 6.948 log machine kya single 1 2 3 ohum single ko ohum single di magi 10 to the power 3 ma hapani sai di mana adu si 10 to the power minus 7 am ko hapani ya bra aduna 10 to the power minus 3 am 10 to the power 3 sina kai gi point hapok pagi adu 10 to the power minus 7 si mo hapani other di sigi masing di kai gama dani si 7 gama dani into cd 10 to the power minus 4 gama dani sigi masing si log se kama na ni log a into b di log a plus log b hai dane hai ko log 7 di value de enga se jimpa pu hai bani 0.8450 among the value people yaw give niko plus cd minus 4 into log 10 gi 1 samjal le ko isi se minus 4 into log 10 do sai samjal le adu last se kai tare 0.8450 minus 4 ta the minus 4 gi have the 4 gi khai do si 845 5 tare 9 tare 0.3 and the answer is minus 3.955 tare ko 3.955 se
kay ka mana be approximate mass minus 4 ka mana be adu di sigi value se ai gi sida phone da yenge answer ta bra ta da brain chi ko log of kya hai ba log of 6948 ko into 10 to the power minus 7 hai bane ko 6948 into 10 to the power minus 7 hai bane answer se oi ang sida mo sura me ko si 1 ta ka da ai ko 1 ta ka adre answer sida ta ai minus to umla ko sida si answer se kya ta ge answer se 3.158 ta bane we go minus 3.158 ta bane ko aduna sida si minus 3.15 ta dra to aduna approximation lower go hol ga su answer si dum ta ga ne go do ji kido sida minus ma square me ko i 1 ta do 9 thamjal aduna naina noina sumaina amu log ki calculation jing je sumaini yengo hot matam da dum answer je yam line ta ngam gani ko adudi hojiki 10 to the power minus yaw bu su hot re ko answer da tai ko ta badina aini su noina hot pi aba question khara pi ki ko question se log 4.6 into 10 to the power minus 3 adigi log 698 into 10 to the power 3 adigi log 4679 into 10 to the power minus 20 adigi log 100 into 10 to the power minus 3 adigi log 4455 into 10 to the power minus 3 to smile dog any log ki value low hot for the ta ni ko 100 yaw se sigi log sing ying si ja hot ke sigi log se koina kamaina thamgani hoji 100 into 10 to the power minus 3 have na to 100 into 10 to the power minus 3 se log 10 to the power kya thamye 10 to the power ani lo thok randi se degi 10 to the power minus 1 thambe amar yabra 10 to the power minus 1 have log se kai gamana gani dudi log 1 by 10 gamana gadro do mali adigi 1 by 10 se kai gamana gani log 1 minus log 10 gamana do mali roitro log a by b have na log 1 ki value di 0 ni log 10 ki value di 1 ni answer kya da last minus 1 ta de yai ko yeng sine minus 1 ta ba ta ba na isi su yeng log kya ai bo ji ki log 100 into 10 to the power minus 10 to the power minus 3 have ni ko tu kya ta answer yengu answer minus 1 ta ba ni ko ta dra to aduna minus 1 se ai si su ta isi phone de ni ko yi hol se to ai na isa la dum log ki table the yaw de be sam na hol ga su ta ai yai ko aduna sibok sini ko ni log to hol ko de se hari bu log ki part se ai na ta ai singi na phajana khanga ga di nang sumchu de any nang ki calculation yaw ba log sing je hai ga ni khali ko ngai ko ado anti log ki part am su yaw ri anti log ki part sin na ai mathang ki video dong thagal ke aduna kai gumba ai ki video se सात्र गैदा कानबा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होरगदी शेयर सब्सक्राइब तौबिरमु अदुगा आइदी वीडियो से अदम मता मतंगी अपडेट दम लाकनी एनसीईआरटी की मनिंग द लेवल एक्सरसाइज क्वेश्चन दु होलगा इशू अपलोड तो पसु अदम यारकनी अदुगा सुमाइना क्लास की वीडियो हैबदी टॉपिक मचा मचा अदम अपलोड तो सु तोरके को अदुना सिबु तोरगे अदुगा मथंग दमु नेक्स्ट की वीडियो द ए एंड दु थागल को